Hallelujah. Mensang mau. Ran mauan mensang kelaki sakeo maui and sawet. People men. Uyay ran mawang. Men pumpi ay paninay tunay way. Opil men. Uyay dragis irang kataman. Mepit masanan kauno. Siban kapakap. Auyotis mebambil. Patong yamor. O may suwa ko kan lapalap kalangan en kamoy. Kapag nga maramisaraw kalangan kapag kiyang kamoy ang sumagasit. Kumgatin mo itang niya o iralagan mabilban patutomor kapag kiray maur kit koros. Kalangan kiyang kamoy niya sangakan maur makamgatin ko lang kit. Makapantipatakan may available de. Muy rengkaun Jesus. Kalangan kiyang kamoy Lord. Koros may panlukur lang kamoy. Raban maur la. Kalangan kiyang kamu yo Lord tatakan kauno tatakan ngenang wis sarawi kom gatum wiya na sampa pakon kai takakit men pompe wasak koros na narapan sampa kom gatum wo wapana sapul momoy aramas rana say komoy laran ona pata kom pang kotto ni tuan masanang ko takatete yang kit patron songkan masaka kasawiya makap kapel kit main Koht kom gatum masan yang kit senter malikila at triupano kanasen kin nantiyang kangka kelaka nan pungat at poson especially as a mese udial teirong imun sampa naktranan buyawi ikapagap kiyang komo yo Lord ikapagap kiyang komo yat maur ipa kiyang komo yo Lord manamanin sapul momo masano may yeyas powerful ichar anso koros and buyay kit and bukid kit o ang kapungat maur ang kupramoy kung gatin masanto Kamkachin masanto kamkachin kawit kit ni tuwang kuprami sa kaprayang kamayat kapeng kasabay kalangan ng kamakaon Jesus. Mawiyat kaunat sang kamor. Amen. 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 Well, anso ray so lakoto live pumpe Facebook. So ibil morsan lar lo kaya. Pui jakara bo miminan seasonin kapakap so ibil men luke korusia kalangan kiyang kauno sapul malimbak ang kechail sapul malimbak sapul makosandi enagera tokeyer koros amupuko ay puko trokata amupuko ay puko sapeng so me kay kinwiye kapagap seasonin kapagap kichona chay we chay penenay pogita kechail kapugitan low the kapagap soranet iba nagis just share motomot megot me toker te sairer rancho yoko ap men kapreyang pogi puksaraw masaniang kechail chalender pangakita te udisan chukitisan achay kangkakela ka amanaman okay kangkakela ka amanaman pogi songon panachay poson apan lautla apan torala amak chayban sujaminan masanang Koht poson apan kiyo kila poson apan loose poson apan pela salongala geso kasampal chaylong kolong kachay masanang Koht nituan achayl wiye yeyas kingen sarawi mak chaylip sapal mengkachamang kengkachayl ma nan matu Riesa kriyaw silisa kisulel paisa kokosya the greatest commandment may kokolik makayo kasampal ren Koht metoka kamuyongoy kokolik makayo kasampal okay makom saikyan rong te kom ronger te kom pigen manokela ye chakara pa men kachaman kin kchail mia kokolik en Koht Niya mo papa mona pan mela ay no mona pan mela remenchano ntayang kchail nasa niyang kchail aray last word okay sapul maral kokolingan inanang ko sampal makchaila chay papa no melar aray last word inanang ko sampal ay may mga kachamang kchail tama kokolingan count Jesus e masaniya love the Lord okay love the Lord with all your heart Pakong kauno sana nam yung insak with all your soul, with all your mind. Okay, tama miminan soul at inang
aja papam aja maliel o aja nongyong maka nane limpakong kauno so I uyair nanay chungol sharing kan men nakier kolula wali ka pipsapal ime bani tanto chapin morin solang okay puen kai puyeti mana tama kauno kokoli kong kechel chaisuka pin mor kita peki ang kokoli ko it's not our nature chai bugidi deep chai memor nanti so an sama chai pang kolula wili akap ipsapal nganang got kotlong lala chai iya chai pang kak pakong kauno with all my heart okay with all my heart and some say ipsapal ipakong kauno pueki aramasinda pola ipakong kauno pagita tiak so limpak petebet limpak makamumayang ascho ibuti apan so makamuyong ipsapal limpak ibuti okay Maur kapo ibuti nganan Koht katlong lalomi lale wato limpako recha chakaker limpako ang Koht makamakitong chay ko to patak charmarmas pipinat limpako ang Koht kamakitong chay lang kuwi kautak niya sa job mini program day dit men wiya kita men kautak ang Koht limpak so I me kauno kokoli kong chay limpakong I kokoli ko yuko sampal karatak chepan kolala sapul machay limpakong Koht pan mon me karusya limpakong Koht papa Koht wak pasang ikak papa Koht apis chepakong Koht okay gindaya mo ni tiyak chay chikita lale chay sansaraw chay buya pakan ap kauna sa ikibutilale apan sa machel muitong kresa chay mor a chay paka kauna ut kamakitong chay len paik chay len tiro alita tip de uya tip de practice tip asa machay sapong ala chay pakmak chay men kinmen pung mong kauna pakita pakong Koht okay also kasi love God with all our heart with all our soul our mind o limpakong mechikan nito ano mo limpakong pain ngoy once again chachukak pain baka pakikitsa gitur narmasin saraw chupang kasaya saulang po saulang wuwagir mas may sapal gitur narmasin sarawi kak kairta kak miminang puko so chupak pakirail wuwagi kildi saroki ay sa ucharako incense ki ay sa ucharan mas kailong ki ay mor momswed kiniya sapong kiniya okay ansa okoras me chepan irong ke chalnis nikiti ni kailong ki chal rjangatar foreign negative foreign Satan attack atang ke chal ki karada puksarom kate diang chal limpakong aramas chekan so may pensa chuka pokpokiya abanin na napalong yan pakong miya chikan ngoy miya katete iba chon wan wewe kita me ko saya pui chukita ya pius ichukita kapal so kailong kaniya chor mi mere gorswood kaniya chor mi mere sakanakan ki ay mor chor mi mere karatay ko saya ba puliye ko sen kemela kawela me chikan ima puliye pokita ime mi milala Nikolak makauno delivers ang kauno kisang mauren Satan mauren saucharan aramas kasalatak yalanan ngene ngay chapta pungkiniya peren kis ngoy accept appreciate ayap kakalak lang mau ren mechikan geso masani pakong mechikan tuanam pakong pain kamay once again kauno mebang uya yang kami o ngoy tanggap pakpaki kita bungking kita okay ramas man meso jaip sapal ibikin kila ng interview kan tenan kasto kan sereping kan masamaw na sangan movie star kan puya ki matakin lale ke jaipan rong rail ran masamaw kopo matakin lale
rekelang tiang rail remengkeme rail la so che charo chor rekelang. Okay, so kau no bangkai buyang kecak chailen salatak sang songan songan package songan so jarakan mekchel nek dong pink chail. An so kupurong kot pan sapat chai pan perengking chail tap ngenen mayau ngenen pepol ngenen appreciation ngenen pungken kechail ngenen oh my god kom makapagiyota ipungken niya instana mau lali so kiyawaken mata-matao perengking kechail bang goto chai once again so chaka kamomoya deliverance ata kauno bang kasalata ki kechail sanso ujar me check and pin wuwa masansal te so sansal apa kempot dia ni chai wiya kan ya chai kosoi okay Sehdan kin chang ni alko so ansa me armas men pan salatak la lala me toke peni kakia limbak lagi are ong mai pan koso ya imen gola nan lang so iban katerop kun tin dayang me chekan ya lin gola nan lang tam yang mo nan pak yuk treat yourself better yang mo men so sayo yang mo men apali kamoi isa ngo chama kampan wiya yang me chekan iwe wen kauna masani mia limba karya chai sejana na kosonet fui me chela na ne kosonet po so limba kachar po gi ama ba mia limba me control a child morong god ong aramas arya chai sejana na kosonet ko kita mau jorban ni bui so commandment kakalik mo Korean song baker kayo ko sambal kakalik kayo ko sambal mo menda limbak ang Koht limbak ang aramas tuwan ang bakong kami baker kayo ko sambal maturye sa kwalu isak tuwaw len riya sa ko kasi yang child buyata sabol mangkaw no chumbatak kayo kamuyongoy pananano yala chumbatak kaden chan membatak apatra more pang kasalita magchasari ang Koht kejar masin marain okay me masan ang Koht me rulo rain mo yung kakaon o magchebang kosay cha aso daw yang puson melayo apuk saraw katiti ang child story kan parisi okay parisi me patapatan ki yew wiya al toro so greatest commission me ye child go make disciple kaden child kau tak apu child wiya yang aramas koros yang kau tak yang ai kau tak kas ora larmas elesa chakachapa tama kau na kerong kung child wiya disciple wat ki chun sarau koros me koto yang sarau raban babakot rabana sa yamoy rabana sa tako perang Koht okay achay mor pang kiwak santip ong tama kau na kupurki so armas panirong raba o labasolang po kita amoro pang kasalita Jesus ichar maso jo patang ki Jesus armas pang udial Jesus nan sapul machail uyapan more lifestyle so ako sa child baptize yarmas kalangan kiyang Koht ranchi ko isukalap kilang child men pumpi baptize me puksaraw ka school ki ko dudi ipilwiyayar na lesson kan so cheba nurongway turun chon man sampa me paikian tama puksaraw masani so cheka kirong me na marka baptizing pil ko dudi men Africa men ya wasa Philippine wasa so jele bil color so jele bil chiak so jele bil lokaya child uniform nan masanang Koht okay so masani child baptize yaramas marang Koht sam Koht ngen saraw yo pataki yang rail songkan me pataki yang child ang kapayata so more so lang kay tek chun sarawi so lang lifestyle change wag daklan more
Oi no giti ma ban ye young child. Aban ye young child orain. Okay, I will be with you forever. Aban ye young child orain. Kareta kom yo ngoi. Pweki pegar yo met. Ma kom yo ngoi sa to wiwia. Chakin kon. Kauno to. Kon. Ay kapaka sa chapasapang. Kon. Nganan to yo. Mi miseli. Pokita sapek. Sapek. So yung kakila kay kichay. Ramaskin men nakamay ki Jesus polaris choanare so. Machay pan so chapek. Kichay rebellious. Kichay lazy. Kichay pa. Kichay huwang ko paranggo. Machay chuita wenki. Okay? Chay kamelele. Kamelele es chumiminan matamataw. Kamelele akini puti. Pati nan buwi. Ay pa yala sapol machel coal. Sapol machel men kento nan maur. Men kalangan men kachaman kung kichay me. Story in Jesus apaki ye. So not konan. John paso. Ap masani. Nan matu riesakio. My house is a house of prayer. Okay? No moite. My house is a house of prayer. Madu riesakio isaksilo. My reaklar house of properties. To it rawia nut. I second diaral nut kan. Pag kita focus. Rai ko tol wasang kaudak apruya iyo mo kitchoror. So puksaraw ka tetiyang kachame nimo kay dek i champasang godap. Komo yung ngoy i kachame champasang god. Makomo ipsabal may ipsabal. Magjasay ipsabal palwara cha ka kauno kapikatang. Abas chokat katslale. Ansa magchay ipsabal komo yung ngoy palwara cha ka uyalar temple of God. Karadak chastumen kasakawi Temple of God. Pagkay tegnan mo sa kayo mo. Temple of God. House of prayer. Okay? Maturiya sa kis iyo. Imit kao na masani. So, kom sa ikip sa pal. Deep kakaon. Ngayon saot kakaon. Kom sa pal. Kom sa kak mix and match. So, kak double standard. So, kak more riyaw. Okay? So, chakak mo riyawat iwewe na leta Christ. Ibangga sa mo yung Christ na naimor. O tama Christ kupurki, tama Christ kasik. Yawiya pang kauno kan, imechay pang wiya. Okay, aramasin sarawi. Rakin patangki over Christ tuwe cha. Mau, kasawlanger, kakakuya tip, kauno polar, kaya nga kamorla. Eschomelel. Okay, eschomelel. Kauno sarawi. Chris weweki. Yai komo yung ngoy tiban. Ebola. So miya pasapen. Chaswana no katok yata. Nakapan tipacha. Kachkito kalangan. Iwewen Chris. Agay dek. Kachkito kalangan. Puyanali eta maur. Ungay bilto wechanan insanikan. So. Okay. Tuwecha child. O plus. A Jesus me porto wato pasapen. Rakcheka ke rikatan ki Syrian Koht. Ansa machay mo itong Christ na chay mornan. Matu isak riyaw pa isak silu led pa isak lamaw. Ngayon sa outro Pidohio. Menyang ngayon sa out. Magkakaong ka chay lang sa machay ko to pansambawat. Ibuti koirta. Ngayon sa out may po chay. Kakaon kichay. San sa machay lipsapal. Ngayon sa ojo Pidohio. Ngayon sa ojo kick out. Ngayon Koht katlong lale. Kaya uwi na masani. Greater is the one live inside of me than the one who live in this world. Pidohio. Mimin lang sambawat. Roaming around. Puksaraw masani me. Kukuseli. Kilkilan seli. Simaban lusta. Okay, so. Aman ngayon sa ojo kick out sang. Ren next door. You go to in an area, open, free, open door, patlong. Go to cha patlong. Okay? So, wata matu, isa kriyawo kasaya me, ekola kakang sili, estudiar. Wasa pang kosa niya.
Pwe rakan memposes rakan kausan nan mekot ngen. So bilpin kosea yang pini bang puralaw check bang puralaw chok. Pasami ko sang yaw yaira so an sa me purod chok. Ako yet chok makalakal ko son la apo chon. Tame chon ki so masa ng got lala. So na cut last masa ng got sword of the spirit. Okay, you cut last in palan mo. Or so masa ng got. Ime kamakitong niya ibilmen puro porong chachanin dame chay bang kana kela kaisi sol rampay sa kapaka igiligilan turun aramas mo idong kraisarel no lose okay lose so imatawame kasampal masa ng god como yung ngoy pungla nan masa ng god como yung ngoy widowed nan masa ng god como yung ngoy kokoirta nan masa ng god ama chepa malik masa ng god chepa kapat kita solang chepa nyang dama kauno masa ni alang gola nan hele metela alang gola nan langa metodrik many will try metodop and song abrastaban lel okay nang kono batawat tur ni tapio tur koto apoy Kristo out ke masa ng God. Morin solang discipline maingo. Discipline what ki kombuligidiris kami ya would receive new life, more cup makano kat kiyang kami. So chapan ka school ko mo more cup wa for just chay bugidi imabusaraw masani. Okay? Karata morin solang a discipline what kiban iban kiyang ya iban training ya iban itingong ya watawat yala kaparan kapakap pweki it's not nature of man kechal canal what ki deep okay angen sarawi ima kauno so an sama chalip sapal nganen kauno min yang kechal so chalanan ana wait ki ngen sarawi arma chaiban solang apso chamasa no lale okay iwata katar chepelokun kola uran sili so chawasa maban tiara proto check out wasame bitu isang yo aryo ko sayame koto kamakalda kauno kamakaleta njang Christ kamakaleta sondi chai koner pepol chelmen yanger paranen solang apo John. So dami ya, estuko dojo potlong. Apo purala, wato me isiman me pilkela el sang. Oriral potlong. Kareta rama samana, akan poses. Ngayon ako ikan makmakit lale. So aso jom maurin solang masang. Okay, wansa me, aso jom maurin solang o ngayon naman siya. Ansa me sabalap so jom audegi masa ng God, ngen kay par de lale so jaban jok pwegia so masa ng got lale so katlasen bala ngen ko so ngen ko bang kiwe ko plikam lalawa ka no ngen iklanger makoran kareta kosampal como yo ngoy ipsapal so wat puksarawi keja luketo ngen demons. Okay? Chaluke to cha wopenta. Okay, kang ipsabal puralamore. Ipsabal puralamore. Soje ipsabal correspondent nanel. Koros. Kang ipsabal wat kikesoy kalakaw no. Kipsabal aka puralamore pogita kang watawat kang kapaka. Icha ki bukchan more soju. Watawato kapakap connected ang kauno. Kaitek papa. Kauno makatki ang kachal angen chalen papa. Apok chalen more soju. Chaiban basan kija. Paten kapakap. Wat puk sarawi. Nganen kot kakaun. Nganen kot kamkamakitang kachal. Nganen kot parparay kachal. Okay, so I one motomot memen wato. Ran koras ban share Monday till Friday.
motomot chemenen rai puimenen motomotap kan melaw aledi puinen kasambal kechel yeyas nan moin glorious wat ke kauna ban katareti ngene me ban lapasanta marmas utialer niyan sa water rotorot on aramas me ban soto connected on kauno nan masanang Koht okay karta so karanani char amoy sapalan 5% nan morin solang tuwa kom kakolongan na wanimo apo kamu yang koerta masano po kamu yang safe masano okay chaman may mapulapulkan magampakpaki miracle magapampaki miracle ka sa masano great target and ngayon south lama makawano menas o ngayon south okay ngayon south pang keme yugala magasyaban repent so child there paki miracle kam paki aramas makamele le kauno okay chay bang paki kawitin kauno chay bang paki kosandin kauno sa ang koras mechela nane minampok sarawi chay so patang kapakap so minampok sarawi chay ban mangain ngayon likaman to kay kichayl okay aramas man mepil saulang kap apcha mo itang Christ amor kiten sono kapatpata komter in sono ke ngoy so patak sa barrio ang sa milugay ang Christ na naimauris so patak tami yo kinampungan ngoyo Koht yo ki yugola school in Sampa school umpuk saraw yapo kon ngin saraw tiya taptoy so ipil ang sa medyo wat sarawi pa nga kipa rengkaw nang kido yung inang yo kaw na mebel release boy so ikin sa kon wat yo mano kay la school pa songkan so pare we focus on sa nampungan ngoyo Koht chukun patak apa ang so melel bombe pataka sa nga airport do lel mo Koht ang so kaw na chapta empowery kosay koras me kosaya karada ay peninay kaw na tatong kanya rel por renchapen rong masa ng Koht sana naway okay so kakela kay child spend time on Koht po Koht me bang kasarawi ko mo ila Koht me bang kiyang ko mo yung mo marain Koht me bang retinga tahal Koht me bang break down strongholds kan makomap job ibsabal excited so to sa masa ng Koht chang wiseli patak eu sangan ngen pan pichi ko mo iti eu sangan ngen pan tatong ko mo okay ngayon kung gutong kaway ki child la kung gutong wato shame apcheban do things in the ways of God I karapan Jesus muna pang kachlaw ron disciple ko renenan masapek ako sa yang red kuwi rawiyawi orale ti baptize ngayon sa rawi yaray lay mata pitoy okay ke chay say Koht ijame chay ipsapal chaman mental ipsapal o life more work pasang okay am kadede ikak repeat kapakabo irong laba patakyan yung kapakapen ipsapal nga tato repeat apay mo ra sa transform isa kon kauno okay karada iramen rush iramen chang marara wait on the Lord hallelujah chay kapakap o may siwa Koht kaun labalak kalanganen komoy marami sarang ang kumisap mo kongkit kom katin limpa kongkit so talibili awan tip mesuyata momoy ye dipatakan mala yang kat tapon sampawat kom yang pola po makalakalanin cha makalip kakpain kitata kalangan kiyang kumisap mo masa ng kit so say kit po sampa kong komoy mon me korusya pakong komoy o sen pay yang yakop romian sa kaprayang komoy at kapeng kasabat kalangan ng komoy count Jesus Mawiyat kaunat song komor. Amen. Magmay katin rongorong ngilay second jabakyo yang patong Zoom chain prayer mese patowan buiwiya selugay kumail mailang kating katta masatapit momotso. Yoraman pong riyaw tot bana songan style cho yo metwa nganen kama sa buyak yo kukoto kapakap makauno masani yen buya imay tanto ay luke
look ko we chanang kau na pataso kalangan ki kau na wa to me kai kinyang wi kapakap ap ma sa trapit kau na patama ko mi men pompe kompil ngong ki mo kiting coach nan pompe kom to kichana na kapakap kom strana na chon mo so kom yen yang kapakap ma ko mi men pompe kom ngong ki atal pe ya pit ngen es pidaramas magchaybi yun mo so ngen mo magchaybi pinga ng government ngen mo okay, pinga nan popote ng panine ngen mo. So, como yung na kapakap. Chana na kapakap. At kapakap ka, imagam palang away sili butingan chapel. Kamoresili manamanakan. Okay, pagkita miya manaman. Igisa na manaman ma coronavirus. Okay, to ito kolo kay sambaboren. Kiyang mask kabab sangaral right. Manamanong aramas na sutro kita kauno. Raban fulfill planen ngen south. Kareta komo yo ngoy chana na low. Ngay uya kapakap kimakaw na ban chaman kichel membombe. Kom sa chana na content. Icharki ya mao pa sa saulan chay susukaran. Makaw na ba ang porto ng Clockwood? Mecha tapa banyang morla. Mecha tapa. Po morla mimini mor sarawi. Apalilaw ting kichel chay. Kula cha sarawi chay pangaki. Ronga cha masa ng ko chay pangaki. Too much entertaining. Okay, pero ni sampal loud. Choka kata kauno malawlaw. Kareta kom sa jelibil yawo na mo na kamaiki ikamelele. Kauno ya kapkapantela sa pol makachto chailin na susukaran. Apo banlela so makaite kom yo ngoy mawuya. And so ma magchami mamorlale. Kareta milaw nan chiyang oto yang kapakap chay yo kapakap kia chay we. Chay yo kapakap kia chay we pakauno pan mokit las and mokit nan sambawat. Aban chaman kichel. Amak chay so jowi low. Aban suwat sang ma. Aban suwat sang puk saraw ka dede. Nan mui kray sa abang gachto aban rasaw nan mui noa. Okay, harime uyawin. So kalangan ng kupromayan. Check up prada lakap niyalam. So pangkaminitya sila sa Monday to Friday. Pwede sawiya kapag po Zoom. So number 504-010-8848. Passcode Payo 0000. Kalangan.